Svako jutro isti kurac kada otvori novine, doručak mi presedne ko da hrsam pomije. Od tolike baronije, trange frange ekonomije, sve te silne promene svode se na obmane. Uzimala, davala, na pljugama spavala, zbog akcijnih sličica ubistva zataškavala. I dripaca navala, na suvara kalava, raspodela stanova po kongresnim salama. A grad miriše na ćevape i kobasice, Audi se kupuje iz kasice prasice. A što ste vi lasice, a mi slikari nivci, opiči se baske da bi ispali gotivci. To je isto marketing ko otačbino, volim te, 3 sekunde u reketu, ministre molim te. Znam te još od školice kad kupio si forice, a sad si na konju, zadužen za vošice. Obična boranija što mnogo mene zanima, ajmo sada pajba da bih bljunuo po glavnima. Što rukovode kanalima oslobođenim carina, firmama za izvoz oružja i malina, aferama, skandalima sa bivšim generalima, veselim bankarima s električnim gitarama. Što valjaju sve PTT cementare, a Bog te pita gdje su sve te pare nestale. Ajmo svi zajedno kao psi